waba utwire emiyembe yawe nka 500 wagarra season ndiro watwara 500 ushanga wasi emiyembe umutwara nagaruka ahinga ebinyansi byente abipakinga abiguza abalisa abandi tarukore ebyo byonka ayongera alise mbuzi ahinga urutoke na nebindi nyamwingi otaferwa embozi yenungi arukutusomesa kwa basize kole binte binito tugire ekitwamukopaho aharwa kabiro rushayisha tunekicweka a program obuhinji n'obulisa nanyi Edmond principal farmer. When I in awesome wonder consider all the worlds thy hands hath made, I see the stars, I hear the rolling thunders, thy power throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou Son not sparing, sent him to die, I scarce can take it in, that on that cross, my burden gladly bearing, he bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shouts of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart.
family kurwa Juliet kandi mtegesha ngari cyatandisa program yito mukashishana mutwikirize takatanje programu tubase kushaba twehonjere mukama programu yito abase jiheso mugisha niwe yuno tureba okuno mugisha on programu mureke twekireze tushabe ayirhanga tati 20 kusima ntwebaza ahabwizobere ntkusima ntwebaza abwagomani ntukusimira programu ya msimanta kandi mukama ntukusima ngo wabasa kubusheshaje izobere ayi mukama ntukushabo tsasire ahitwa kubasa kuba twakushobeza ahitwa kubasa kuba tutakora ebyo byo kunda tata ntukonjera programu ya msimanta na n'abantu bona abakwasa ko bariyo nibatureba ayi mukama ntushabo umugisha gwawe gubase kubahikaho nitwe gubase kutuhikaho mukama twantuhereza abantu bawe reka mutima rukwera base kuturinda kandi abase kutubasa twantukuhereza ntukusima Yezu ntwebaza abo kube byona ntwikiriza ngo noje kubukora tukurabira mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo kama witu amina Angela urire kurunji lireje kenesi kama simu asimu mdomo yabare kwisha nibo bare kuyija yabare no kureba gati neshti bashamukama tinya no kubiyekora hokanisha ngachabire hokani simira ruhanga nembabazi Elizabeth Sunday yebiro abuna mukaga ukwezi kwa jina nukuyirukanga konkanti kisimira ruhanga ngukino mu isiyo kandi ntwongera kubahereza amani tugine konkan garga hari ruhanga tatitwe ntubacira on program ya msimanta kandi on program mu twinemo ibintu byinshi brother Kenneth yes binemu ikigambo cha hanga kandi kitakwisha kusiga gukora abori amuhereza ranga yamazire kushika hihi turi kumbaretera twinemo bijurisi urije kwindura amagara gawe twinemo abashongozi batari bamwe na bamwe abarije kandi barukwereka bakugandara ibizene barabamu naho bayikana nonga mu kicondo cyabo cyo kweshonga byona noisha kubona ufuna on programmage yo kubasota kubasa kubotaza kushaba ningo yuno rwo mwiramizo na naha hangariho naisha kuhereza omisha ekikuru hamira mu kwikiriza kwawe nkwija kujuna hago namazima beitu kandi umukashishaka no kwimuka ningashi ukaguma ukamenya ngurangana cyo kubanza turya baruhanga bible nikweri kugambo muri za burigana turyabe turya baruhanga niko ko kureba umutima gwawe gutira business yawe ubwo kubanza no yukanga no reza kwigura duka yawe noza kuri amatungo gawo garire naruhanga niko kutuba hatyo aho kwa bible netugambira umuzabirigana runemwe ogorinda Israel tahumjera no kwegera so narara nareba habwanje niwe ayi namanye turire tuta so na hata nakumanya wabanozo mwiramizo manya ngo kuzakoramya nakumanya niyo ngo kuza kumshera mutashishaka mu izina rya Yesu ekikuru gumani itwe twongera ebirungi program ya msimanta
abarhanga kujuni anda mukusimuze program ya msimanta bito kandi bobare kutere umukashesha kandi kunda mnonga ndeze bulonji banyabito muchishenyi au murimbarra umuchujungu muri bemuta waza kandi Andrews okazaka chita yona ndibakunda mnonga ntare rwebukona kamukuzi boma kuturi mwebare mnongo kutureba ndibakunda mnongo
mubere gumani twe bitugo twargokwe ejo kwaelanisho ngara hinge group y'abasigazi zikumanya bana abasigazi bana abashinja obana abakazi akanya ni program oburaka busheno buri kugenda kurungi yes abantu bamanya kaba harmonics nimisha kwani batweshobora aho kibaru gukorana obuyebo okubarahise kushika konka akasheshe cyaturiye tushikamo yuza kwakira tuza kwakira omuntu wa mukama abikije kubona atwise hekigambo cya mukama ombwijwire twaba bitogo ntibanza umukeshongoro twari kumukeshongoro kwisiyaho omuhereza wa mukama ya za kwizera na Reverend Canon John Murinda Bigwi aje kuba natisyaho ekigambo cya hanga kandi mukashesha kaninyisiga mu rujya habo mugisha abo kigambo abo kuba abyabo kuri ekigambo cya hanga bakakirego mu nkora uzimaze abantu babahibo mugisha ntikunda muno mayengo ganyanja naye mukama katonda balokola mu byonna nange manyiti katonda alindokola mu ebyo ne bana babadde banyoma babe nga tebakyanyoma nze manyiti katonda alindokola mu ebyo n'abana babadde banzalawa babe nga tebakyanzalawa kubanga ye mugagga asinga ate nga ye mulungi asinga anti yesere bwasinga ye
nange umuhereza wawe Kabagambe Angela eshahe twashikamu tugenzeza mu kigambo cya mukama chukurite jo kutukanda okoresa erisho ryawe oriso mutima tukuriso mubiri konka konkana na omutima nigwetaga kufuna ekigambo cya mukama nkahizo banke eshaheji omuhereza wa mukama yaheze kutuhika munchirize mbakirire atishobore ecyari gukora hakurwa kandi ayiyongereyo ati ikigambo cya mukama Reverend wakwakira yabari munonga Angela aha nanishaho yanjurire abantu bari kuturebesha hejuru no matu ryo munsi yona bakutire herisho mukama simwe amazina ndi Reverend Kan John Mulindabigwi ni mpereza mu All Saints Church Mbarara ahifaha konka uhereza ubundi bwo ndikuhereza ni mpereza mu bureberezi bwankore ndikoragana n'iminyeto y'ubureberezi bwankore kandi umurimo gune ni nkora nka regional coordinator wa Partners in Mission in the Great Lakes region. Koragana nibyo kutebekanisa ibiterane by'eminyeto okushaba n'ibindi byona mu mashomero n'amakanisa ngeno ekitongore ekyo kiri interdenominational. We don't have boundaries. Nitukoragana n'abantu bona. Oh. Wabale mnonga Reverend hata shaheji ni shabangu hereza abantu bawe eminyeto yawo bakikurubona ekigambo cya mukama bakutegera mission of two. Mukama simwe mnonga kuko naheza kweyanjura izoberi nyine ubutumwa abwo gira umutima gwanje ubwo kubagana nimwe abarikundeba n'abampurikize ubutumwa bwo nyine wino omutwe ni kugira freedom with conscious security obugabe bukwatire n'ibyo kwerinda tibiri political konka bukwatirine nembera zo turumu te Uganda yonka timbarara yonka konka nensiyona ngeno nyenzere kugira ngo tugire obutumwa obu bugufu obukwatirine n'obugabe nenzagamba kigambo obugabe ruhanga akabuha kurugaha kuhangwa kwensi atura asetingire ensi eyine obugabe yahanga ensi yagitamo abantu kugitura muje bakagirya bakagitunga bakashemererwamo konka ruhanga muri yebyo byona obwatamo bugabe atamone ikintu cyo barkweta okwerinda mugene birebi omunsi yona hareme kigambo cyo barkweta freedom abantu bingi barwane cyo barkweta freedom kandi obugabo bwe omu Bible mu burumu waza mu Bible yona no shangamo kigambo obugabe namgenu ninyendagamba kace aha basigazi eminyeto omwihango muri yitu ya Uganda more than 70 aka abantu obuchweka nshanju na butano n'eminyeto hati omwihanga yitu nikimanyisa ngo abantu abari mu myaka kutandika n'emyaka y'aba teenager nari kutandika mu bato okusiha batineje myaka 35 nari 30 abo bari kukiro bwingi nebicweka nshanju na bitano mugeno 25 nabaryo mu myaka yanjye no kugarukira hari 50 imyaka 50 mugeno abandi bona mugeno ekigambo ekyo kirimo ekigambo cyo ndikwenda kugira ngo tukozese ekigambo cyo kwerinda abana aba eminyeto yitu hateshangire abantu bona nibarwane ekigambo okwerinda obugabe nibarwane ekigambo cyo obugabe bw'abakazi obugabe bw'abana obugabe bw'enyamishwa obugabe bw'amahamba obugabe abantu nakozese ekigambo obugabe konka ekigambo ekyo kigenzire cyakanya
hata abantu batekateka ngo bugabe umuntu nabasa kubukozesa bate na mugenzi we icyo kureberaho nkanu mbarara anyoni ntura hano mbarara umuntu na parking hagati yo muhanda agira ati wabona enda ngo parking enkai ayemerera abantu batera line atekateka ngo nabwo n'ubugabe bwe okuparkinga hari kwenda umuntu naenda ngo akora icyo ari kwenda yemerere mu muhanda atekateke ngo ubwo n'ubugabe bwe obugabe nubabwinaho buri kugarukira mbwene nyenda kubashomeraho icweka hano mu kitabo cyo muburizi nagira ati umuburizi ishura 11 urunyiriri rwa mwenda Solomon akarebe yagira ati we musigazi we oshemerererwe mu busigazi bwawe kandi umutima gwawe gugume gukore mu bintu byo kutekateka byo kwenda gendera mu mihanda umutima gwawe guri kwenda nkoko amisho gawe gari kureba konka omanye ngu ahabwe byo byona ruhanga arya kucwera urubanje. There is a freedom mu gihe cyo nora harimo bugabe konka ruha muhero ngo ruhanga ryakora ki arya kucwera urubanje. Mbwene ni nyenda kugamba nti nyewe ninkoragana n'abasigazi nimba kunda munonga nambwene n'abasigaza barugaha babeta ba harmonics nababuganira izoba konka nabakunda abakwandi bakwesa amani gabo nureba bashemeriro ubu nubwire bwo kwesa amani gabo okwimbisa mukama bakashemererwa konka tubwire bwabo bwo kuca amaju okwiba tubwire bwabo bwo kuzo mu muhanda bakayisharinga bakareka abantu bakaramwa gukora nubwire bwo kwesa amani gabo okwimbisa mukama okwegaje okukoraje okwetebekanisage ubwire bwaza kwikabaza kutandika maka bakashanga binamani ubwire bwabo babukorisege habo koko kutakwesa ubwire bwawe uryo musigazi okayishongora okahimbisa abantu bakakumanya kori bo watandikira maka notandika chapter ndisho notandika ubujunanizibwa ubwo mukazi nari ubwo mushija notandika ubujunanizibwa ubwo kureberera umwana waba umuzire notandika ubujunanizibwa ubweka so akaba basigazi nashemerwa hati barugire Kampala bataho bugenyi bararomu hati bahimbisa ubwire bwabo bakibwine tibine kasimu umukazi kumuterera wararaye unorugaye icyakucereze nenki ubwire konka babukoresage noreba baburizavinga bakera hano nicyo turi kugamba mbwene nkaba bararomu bakera kuhimbisa mukama hari kwanda abasigaza bariromu abarire mu marogi tibakabere kwimuka barere basinzire barere bakabiri abandi barere nibakore bitakorwa mbwene abo tibakimuka kare nahabwe ikintu cyari kugira ngo oyerinde ubwire bwawe umanye ngo ruhanga rya kucwera rubanje. Ikindi ni nyenda kubagambira ngo this is great time iyo kosa ubwire ubwo busigazi ikintu cya freedom ruhanga nakikosa munonga ni nyenda kugira ngo mbashemere ikindi kiri mu Efeso Ephesians chapter 5 nabwo nagamba kigambo cyo kwerinda aha yagira ngo manye musigazi ngo uryacwerwa rubanja ngo aboko obusigazi no buto obusigazi n'emyaka no bwire tibyineka kwati ko kubuta bukorisege. Ephesians chapter 5 verse 15 negerete ngo nahabwe cyo mwerinde mumanye ko muri kugenda again nahabwe cyo mwerinde mumanye ko muri kugenda mutagenda nk'abatine bwenge kureka nk'abanyabwenge mutafisa busha umwanya. Ikigambo cyo kufisa busha umwanya wabo kiri muto ko ubwire bwawe ko buri kwaho you never get it again habo kubankanyi hati nyine myaka nkaga na gumwe amani ganya nkagakoresa nagakoresage hati nyine abandi nyineka abandi nyine nabishukuru mbwene hati nubwo ndiyahani nyesharinga nishemererwa n'aba basigazi konko kukira munonga habwo kubabwire nkabukoresage nicyo kiri kunkeza kuri nabo korise kubi umusindo kuri gishanje cyaryo mu kitanda nimba shaba abanya-Uganda nimba shaba abantu baruhanga kugira ngo ubwire bwanyu mu bukozesege aho niho ndi kwenda kuretera ikigambo kwerinda nahabwe cyo mwerinde mumanye ko muri kugenda mugende nk'abanyabwenge mutagenda nk'abatine bwenge murinde ihanga ryanyu murinde byo buhangwa murinde abana banyu mutunga kanya ko kushaba nabo kati ningamba ha TV
hariho umuntu ataza kusaba ubundi yatekateka ngo ndatabira ha TV mbwena atekateka ngo kurebe bishani ni kwija kumuyamba hariho abandi bari kurebe bishane birebe nabandi ngama ngo bwirobo na hano hari ikigambo ngo nabwo cyo mwerinde mu manyoko muri kugenda ngo habwo kuba ubwirobo ni bubi ubwirobo ni bubi aho turukose byome hari habari kubikozesa kubi ibyome bya technology ushanga hatari ababikozesa bwo muri kurebe ikigambo cya Ruhanga iwo wahirwo kandi hatariho hugira ha station ndisho narebe byo bushambani hariho kugira station ndisho narebe byentana ko bari kwitana hariho hugira station ndisho narebe ko bari kutemura mbwene bintu nibingi ebe bintu nitubikoresa ubwirobo ni bubi ubwo kwe habagiza no bwirobo ni bubi bw'abantu bari kwebuzabuza ubwirobo ni bubi bw'abana bino bugomi ubwirobo ni bubi bw'abakazi bino bugomi ubwirobo ni bubi ubw'abashije bafurukiro mu maka kutareberera abana babo hari haba ibirebe ni ndeba TV egi ushanga hari abantu emishangwe ruho okwita no kuruho amahurira garukushore birebe nambwenirizo ati tukumanya garashore konke mishango kwitana omushisha yito mukazi omukazi yito mushisha omwana yitishe owa boda boda yabahekiro muntu yamutwara bamwita tera plan wa boda boda kwa lift naenda kutwara yorukuza okamwita uryatwarwo hondije ubwirobo ni bubi nimbeshengereza abantu ba Ruhanga ngo mureke twerinde ekigambo cya Ruhanga kiriho ahabwo kutebekanisa kugira ngo tuturege ikigambo cya Ruhanga kitekatekirwe kugira ngo abantu bashemererwe to enjoy life ana kandi nyenda kubagambira iwo rukundeba nyewe koko rukundeba nyo muntu rukushemererwa kandi nimanya ngo nyine ubwire buke hati nyine myaka nkaga nambwere nishaka mukama ngo nyongera ndije nkaga se 12 kandi egi 12 konkano yeni mike you can imagine emya enseji kurga Yesu aruga mu somo nemyaka 12 hati nyo kutunga 12 to kurango ni mike munonga mugeno ubwirobo ni mbasata kubufiza busha nkaremwa kushemererwa nkaremwa kukoraji rero nkararo mu waraji insiri zikarara nizindia how do I waste my time? It's a short time, I need to enjoy it to the maximum. Ninyenda kugira ngo urukundeba use your time wisely, sleep wisely, eat wisely, walk wisely, do business wisely, do your work wisely, study wisely. Don't waste your time. Enjoy life. And that is enjoying life. Enjoying life tok huga ukakore bitakorwa bakashanga sinzire bakashanga nofukana neza rero kateka ngobwe ukateka ngobwe washemererwa ukasindo kateka ngo washemererwa no okushitama omubuteka no kushemererwa okushoma omubuteka no kushemererwa okurya omubuteka no kushemererwa okushwera omukazi omubuteka no kushemererwa abasigazi nkaba bakorebi no kushemererwa omwishinko gwo kwereza ha TV no kushemererwa nimbeneze babazamukama nimbendeza kushemererwa freedom no kwerinda mwerinde mumanye ko muri kugenda abanyayuganda nimbendeza kwerinda okushemererwa munsi yanyu mureke Africa tugirebererege Uganda tugirebererege ubwire ko burika twena tubase kusingura nimbendeza kubaje nimbendeza sande nungi reka mbashabira umugisha ayo Ruhango bushobozi bwona nitatitu wo mwiguru tukusima munonga habwa TV West tukusima habwo buherezo bayimukama no butumwa ubwo twagamba n'abantu bawe nitubashabira umugisha emirimo yawo oruzaro rwabo abazire babo n'ibindi byona mukama barinde mukama bakizo mushana gwa mishoge mukama bero urwo rugumire arinde hanga ryitu arinde abana bitu ege 70% baba bana bo mugasho baba basinguzi batari babayayi abana babagume bino businge bashemererwa munsi yabo batari kwitaniramo umucogo bagumeho mwena hati nebiro byona amina kama omwijire kandi nzira abantu bayo babamba kureba ine kibaganirwamo echo kiri tweka kigambo cya mukama kandi tuzaguma tuwongera ebirungi byinshi gumanikwe aha TV West program ya Shimanda nabendeze babasime bari no
never left me. Oh, those times that I left you, Lord, I wanted to do things my own way. Still, you never left me. You were patiently waiting for me. I could not go on without your love coming from above. I need you here in my life. Without you, my life would fall apart. You pick me up when I fall, always there when I call. Lord, I wanna say thank you for loving me. Oh, my hand I will raise with my own heart. I'll bless your name. Lord, I wanna say thank you for loving me. Lord, I can see just how empty my life would have been, Lord. If I had to live without your presence, oh Lord, thank you, oh Lord, to believe. Lord, I believe you can draw me closer as the days go by. Thank you, my Lord, how to dwell in your presence. Help me, oh Lord, I could not go on without your love coming from above. I need you here in my life. Without you, my life would fall apart. You pick me up when I fall, always there when I go. Lord, I wanna say thank you for everything you've done in my life. Oh, my head, I will raise with my whole heart. I'll bless your name. Lord, I wanna say thank you for loving me. You pick me up when I fall, you're always there when I go. Lord, I wanna say thank you for loving me. Oh, my hands I will raise with my whole heart. I'll bless your name. Lord, I wanna say thank you for loving me. Lord, I wanna say thank you for loving me. Lord, I wanna say thank you for loving me. It's time for the biggest bridal event of the year. The Bride and Groom Expo 2016 is here, and we want to help you plan your wedding in one day. Come sample products and services, compare prices, and get the hottest trends of 2016 while meeting the wedding experts without having to make a single appointment. It's your complete planning and shopping connection to the who's who in the wedding industry. There is so much to see and do, you will want to spend the whole day. So join us at the UMA Main Exhibition Hall from the 24th to the 26th of June. The Bride and Groom Expo 2016. Plan your wedding in one day.
Orwokubanza. banze twetegereze noreba kuzara tiko kwate chenyanja kugira ngo nohika no tayo robo hike no chikwata nicyenda tubanze tukimanye ngo abantu abashwerine bari batobye n'amana tukikumanyisa ngo buri kuterana nibazara no mushija no banza wa mucebero rebo kuhangwa kukurije utakagira hakucebere amizi ozaha mukazi omukazi ohamisiriza ngo nabasa kutera amahuri omukazi ari kuzomice kurunji okukera naba natera amahuri nitubona abantu bamazire imyaka 5 mukaga mushanju baremerwe kuzara oganira nabo tiwayetenga kugira cyo wakebera obahabure biro ebyo mukaza twarira ameza 3 bijo mukaza yinenda ebyo nane bikiraho twegiteho urokubanza urushasha tumeshije kazanyezo turi mukoro gwo kwanjira no kwinjira ko mushiki aho turi kumanyanka Akwino Diana umurungi wanje ona rumbo binji owakira umutima gwanje akatembeso za karambi akankunda kokundi nanyinyi mkunda. My sweet Diana, today the 20th of May 2016. Oh God. Wow. I present to you this lovely ring. Oh my God. Anzuluga mazora kusiweziwi. Wamo mwingine mungu mkafu. Otaferwa. Program enshonga yizoba okurugashaha emwe okusashaha emwe neshitweka TV West ninye itogoro mark nyabehemu ntuje ko bantu gamba ahanshonga stars zimwe na zimwe zo mu ihangeri ya Uganda hamwe n'amahanga agaheru kandi nije ko bani nkureterana n'abakugu kugamba ahanshonga erikuba igwiro mu ihanga hamwe na heru ihanga na no kongera kugamba nimwe okwa heru ngo kutura abantu baronda okutura into bakurata okwenda kumanya enshongeji ekimurayo mu kigambaho ninye itogoro mark Nehinda
ekishwaro ky'owaitu okwangwa okwangwa tutware ekishwaro ky'owaitu tata nishabeshara nishabonyambe shura mukama onsasire ekishwaro ky'owaitu shura mukama ekishwaro ky'owaitu kama nihire shura mukama nyamba nsasire ekishwaro ky'owaitu nijana yetisa shura mukama nyamba shure ekishwaro ky'owaitu shura marogogo waitu shura mukama abatakunyendeza mukama shure byansibire ekishwaro ky'owaitu shura yesu shura mukama eshagama yawe nyambe ekishwaro ky'owaitu jura ebyankomere byona ebyankwasire mazima nomanya ngo mwentu bantu raba ombintu omwe takubimanya byakozere bashwenkuri itwe byakozere banyakwenkuri itwe omwe bashwenkuri zitwe konko shanga ntubirabamu shango mu muntu ryaho turano kwate sentence rabo mungaro ushanga kandi iwe ukaza kuzara waja ngo wanyi tubashwerwa ninga tubashwera ninga tubazara kubazara umwana atasya meza abiri munywano wanje nibyebyo bikaro cyambara ryo na ishongoro na jati njura byone byo witu ebyankomere wabare kureba TV West mukasheshaka kandi tujyo program ya msimanta turiyo ntebwo mugisha abubwe ishongoro nkebyo nebugambo bitari mwe na mwe mwe ngo kutazakoraganise nza kubantu kuretera ubujurizi program age kandi ahungambira ishahani yeji twawine mugenyi witu nimunchirize mwachire ayitwe yanjure kandi atwaro meisho n'obujurizi omwizine rya mukama witu Yesu Kristo engineer Chezi twakwakira kama simwe yabare kwije orirote ndire kurungi nihorere inkurebo rireje no manya uriko barireje no mureba misho mumanya yes majango ire kubogire mimuka ya ntwenda kwakira program ya msimanta kandi mukatweka ko bujurizi abariyo batureba twenzere ngo bagambire amazina gawo mbwijwire aho kuruga kandi tutandikiraho amazina gange mbwijwire ninye engineer Chezi Edison nindwa Holy Spirit Fire Church pastor wire niwe murisa wanje akundisa kandi oburgo bwanje ni cyampangara kazo kiruhura niyo ndukomoko kwe niyo ndukuzarwa mawaruho na tataruho yes kama simu mate dari ninkureba yabare kwija mwenu ko twahurira twenzere ngo utandike engineer Chezi noha ebi abwenchi washazire mukujuna kandi ndebo ryo mwana muto ni project ni saba engineer teka ba engineer biba byebishije bihango byo bikurgo mbite mu magaga bitinisa iwo kijo takuba engineer kandi ukaraba murici kuza kwika kujuna nemba bazamukama ebiro bibire bihingwire muzeyi wanje ntungireho okuganira munawe yanshobora kintu kinaye kimbire ntakumanya angizire ngo ahamiyeze 3 mawahereze kunzara hahoro umuntu abatumirwe stani mazire miyeze 3 nzirwe yeyijezere kure umwerere yanjumburo mbazgo kunyita yanjumburo mbazgo kunyita konka habwe mbabaza ruhanga nkahifo yabo wakaro mukikuru bantu warende kutanaka ya banchundura naterera nagumaho na hati mpaho yo nondeba akabaka kimanya batango nwe yakujumburira ubwo mukikuru anshoboyire yangira ngo bakaba ari yo muntaro z'amataka hati ibakana sikana na muzeyi bakusikana mu byamataka kandi umwana akaba ari jatinde nshonga kungu mukikuru kuyija kuyakikira kuba mutsigira ko bashobora heru omu second inche munonga umwana yatanaka nkandi ikufa ukojenzi banchu nduro mo dakika nki15 mbwene ruhanga nkirebe kangu akamanya kare yareba ngo mbarete sheme kuferwa engineer wa mani nago namazima buzima yabari munonga yes then ruhanga of course ntakajunduwe ibintu bikaba bitari birunje munonga mawe akangana na muzeyi ndo muto munonga mwaka kugwa 19 nosa kuteka teko nabeni nyingana kandi umwana muto munonga nyo primary nkagishomero mu mashomero mushanju
amashomero rimwe abiri ashatu ane atanu mpaka mushanju kibina ukaba uzo mu ishomero ryacu muzeyi wanje n'omushubuzi ehibi abire bimugendera je bakigira ngo hati okwe mishuburo niye kugenda je afuruka abantu yo yaza obwe akifuruka ngenda nawe nzo mu ishomero rindi ukigendo ryo mu cyakabiri atogendo zo mu cyakashatu ati nchike bampa interview chintera chimanyisa ngo nyine garuka yo kachero vance ukatoba konka amashomero agundu kwijukaho ni make konka nkashomero mu mashomero mushanju of course agamwe kanga shomera mu tamwe agandi ngashomera mu umwaka konka ruhanga yaba murungi icyamushanju canje nakishomera nkandi yo kushomera kasese urutaro rwatera akabazire banje mbakorera kasese urutaro rwatera muzeya tutwagweje twarugayo cenda na mushanju twaza kazo kiruhura so kiruhura actually kazo modro niyo nashomire P7 yanje nagifikaje nangwisha zariona narukunamura narutera hansi ezo nemba bazarahanga okunyeta kwanje tinka basa kugira ngo kubonire munonga nanye kandi umwana nkamutsigazi nkabandi abakuba mu stubborn ukashanga to hamire of course ataho ninja wakimanyire nkabanyine mukatata my step mom umwe yacinjuma mureba nk'ekitine mugasho of course no manyo umwana sheme kubowa najumwa nahaburwa umwanya yacimpabura ngira ngo nanyanga ntu kumukazogo nkirebeka takwenda ngumaha so na shomantio ndi stubborn shomantio ndi stubborn konka ahabwemba bazarahanga omusini yo kubanza ndingano high school nashanga yenjiri bambu renjiri nichiriza najunwa yakushenshera enjirejo yanshenshera ntakajundwe of course kukuna kuja nka ndi stubborn kandi kutambura na muzeyi munonga so nkabandi nkanye explore nje myanya mingi so muzeyi wanje no mshahara sharp munonga na wamureba no wasafuteka teka ngu ni mukurata akanzara kiri muto munonga so okano kandi ochamanyisa kunyeta koyo kwinji nkabamba mwine tutukutambura hamwe so atanayishanga nanye za skati zatandika kunde bisirari ati imagine yo mwana wa senior 1 nawe kushanga yaenda kukunda kugira ngo aka zumba kazi so konkaro hangano munyambabazi kandi murunje munonga nyowe senior 1 ko nahereze kujunwa owanshabire yo wanyatwize akanyatuze mirundi 3 akanyo kanyenda ngo ikintu kikwateyo kandi mpurani nyenda ngunjunwe nsimbo muzi njurre urre wajunwe nkani nyenda mpurre ncanta hamuje chanshenshera so omusini ya kabiri nabo murokore najundwa kimwe ruhanga ya nyamba nasingure ibintu byingi step mom na mutamwe kitinisa yankunda murundi gumwe nkandi kumushara noro habyo turiyo mu rutoke kwa kuna hereze kujunwa embera kwehinduka hareba umuntu ahindukire akakora na statement yagira ati mwana we ati mpuriye ngo jundwe ntego mama jundwe ati gurero ryaba riyo noza kurizama akuba akareba a total change drastic change kuko umuntu yakuba arinka 12% akesha ngo arinka 98%. It is abnormal konka izo ninze temba bazarahanga akarahanga hino kuyabe naenda kunyamba akanyambutsia akantwara umwideri yabe naenda nguzema yabare munonga twine engineer Chez Edson mu studios za TV West mukasheshaka program ya Msimanta ariyo natugambira byarabiremu amagaraje kubwizire yatugira ngo buri shomero akabagenda shomera mecho bina kimwe kika cyamshanje mwene twenzera abwiro batugambire umukushomatyo hagu akija yabata engineer obwahati kandi atugambire ni engineer omuriki engineer twenzere ngo tugambire kikabasika kitecho icyo kikabasika abo kuba bibiri negira ngo tine kiri kure marahanga aharuhanga byona nibasika okushoma kuri kugambira no mbahagu mukaruhanga kanyamba yamperezo bwenge bakaba batakandabuzaga ngo kaguma mbantembya so okurugayo speed okwe naza kweshanga naheza senior 6 yanje kandi nshemeye kuba ninjo institution nkashoma ibi bindi yo ninkora hati nyonka nkaturanye nechiroto cyo kuba engineer ndi umusenior 2
bakabanye to musayansa senior 2 tingmanyi saba sasa batakozi abatakugira in my mind so omusenior 2 atomusenior omwana kwakurya ati ndiyo musayansa ogwenchi mache maisa ngutarashunhure tarayeze mino tara brushing ekito ngubo mweno batura bari batyo nagarare konka ruhangane murunji munonga kunashomere sina 6 yanje najiheza kandi nahura nyine kiroto cyo kuba engineer naza umwanya guba kweta kahaya UTC Bushenyi naza UTC Bushenyi nashoma emyaka yanje 2 nashoma diploma yanje architecture abakumanya ibyo kombeka an architect nuwe mukama wetombeko akwano wako bana amanya foundation erieta edrisa ne ingana ki matafari nagashaki omushenyi nugushaki cement erieta mutemba guruguta engineer pato kurugauta sigize cyuwasiga oinemu aboko bawatabone babine center mazima so really kuna herize kushoma ne ijo muri mbarara umuri mbarara nagitaha munju nurweyijuka so kuna rugira ishomero kunkanyowe nkija nyine kitekateke kugira ngo tuyinde burwa murumo kitekateke kugira tuyinde burwa murumo na ko muri mbarara ndi engineer na guru mwiko gwanje natandika gukora upota so buriyo bitinse bya ebiwashomerire wabitarubaje nabitarubaje najantinko basa kubona nabitarubaje natandika gukora upota nayiya kunko kuruhanwa abo munyambabazi contractor mwabe ay contracting gire kizimbe aha mwirwa area referral yande bajya tumusigaza atkwero atoshomerota namushobora atija tugende yantwara yanto mu office mba mweta muzeika fureka natandika gukora mu office nakora yo mwaka gumwe uko naguherize nareba ngo unshemire kuba ninsimbe kintu cyanje nigura company yanje natandika kwekozesa ehinde gambera office yanje yo mucyosiga house Makan Street nonga engineer turiyo tugendera kuhendera mwe mtwenzere ngo aharyebyo mukama ko kwayizere nakora bikuru otugambire rahanga kozere ki kuyawaiza kwikiriza isoko so mu magaragawe yatahamu mbuyira bwinji akuzire cyo mu magaragawe rahanga kozire ibintu byinji munonga cyo kubanza cyabyona ubundi yandi yo mufumbo ebiri 15 byo kwa munana ruhanga kampo mucyara murunji munonga kagire imbaga nunji munonga katenge sambarira mukagitana TV West abantu bakabangambira bariza Dubai ntu kureba TV West ejo na achievement yamana munongo magaraganje cyakabiri cyabyona ndi landlord muri mbarira nanye nimpka gate ntere ngo mbe ti uriya izayiguraho ntahamu ruhanga koze ibintu byinji munonga nanye tinkutambuza bigere tinkurya mucucu nanye boss kwa kunyeta tinshanga Oxford mvuga ntaragaza parkinga areba boss yija office yanje riyo negendo misho really ruhanga koze ibintu birungi munonga owabe na shankatine cyari hati nindeba nyine kindi mukamasima munonga yabari munonga kandi okutureba mukashisha kato atwine engineer Edson Chez program manager and MC Manta yanatugambira bikuru nebyo kutangaza range byakorira amagaraje nibyinji ngo kuyakugambira kandi abwinshonga yo bwire tukabimarayo konka kandi twenda kusima rango gwa kubasa kushanga umucuca kakwimza kushitamisa namanjinya kandi akahindura umushija nkogwe cyari obahati naba engineer naba doctors nabayibona nabajunwa yokore no beno tekateka ngo nebyabari abanda bakuziri nga bambe bakusigire brother Kena sirgo mazina ganje kandi tujye program bya zakubantu garuka nabinji oguma aha TV West I'm burning. Musia manunure echi tuga mukama iyo tedi chiro musia manunure echi tuga mukama sheyazimba Katunda Teri
nyamana bano bose baragushima uri mana nyamana we Yesu uri mana
nyamana bano bose baragushima ariko Yesu wanje urazura nkurayo none urwo rukundo nzahora ndushima mana Yesu tunakushukuru turagushima mana kuko kwiriye icyubahiro sikia ngoma Yesu Kristo twende haya songa 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 mbele songa 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 cheza ngoma Yesu Kristo ametupenda sana. Yabari munonga kandi okutureba amazina ntugamanyamwa utakasagasaga agent program ya Msimanta kandi turi mu kashoshereke akomweshongozi wawe munywano wanje omukashishaka ko yino kuba no manya nibanyita brother Kenneth kandi cyeshongore echo wabo hurikize ndibacita baragushima hato rimorwe ni manya mu ubuntu kabubiri oni mana nyamana we Yesu chimaza ngo ruhanga waba ruhanga Yesu abantu bona nibakusima nompura ndiye ni njampora sebo twakushemerera ninye nakira nibakwetu hamazina gawe nibanyeta Musinguzi Peterson Nsengiyumva Nsengiyumva no macho kumasa Nsengiyumva means ni shabogo kurra ni washongwire cyeshongoreche chenyine ukono gamba cyabo ko baturu ori mana nyamana we hati nanka nyine mwana wanje Ibra go kutebekanisiza kamera yagira ngo cyeshongorecho nacukunda kugata kumanye bwambe birumo ukono geza ko shongora ariki ekina bire ni manyisa nkaba ninyezeho kumanyisa kugira ngo actually abantu bo no munsomo nibasima mukama obokoraki oboyikiriza obatoyikiriza you have kusima mukama omuri wo munda akukorire birungi nebyatakabire kukorera no bimusimura kuba no yikiriza ngo naza kubikukorera so nketororo munsi yona nashanga umuntu nabasa kukorera byona ubure kusima konka kandi werahanga nakukororo umuntu nagira ati mukama webare wampereza amagara webare ninkitsya webare ninkibasa kugamba ebyeshongoro byawe binji biri mu rurimi rw'ikinyarwanda kandi ni no shayi no kubikwasire yo kubikukwata y'umuntu uko abantu bamwe n'abatakumanya kinyarwanda noro umuntu nazana ati okabano ahabwencho tarasha ziri mukoshongoro mu ndeme zinde ze urunyankore na kinkezi ecyo kubanza ni rurimi rwanje runkufiringa kandi keshongora nkahurira nimperwa mu mugisha tukugira ngo nyeshongoro urunyankore urunyarwanda rwonga nobundi abeni y'umunyarwanda kuko n'urunyankore ndiwe shongora kandi mbyini abo kuba binji abari kureba TV West mutwire no mbere b'ibishongoro konkuru nyarwanda konkuba ninduwe shongora nanye mpurura ninkwereze kiricho mpurura ninduwe materira muri nyeshongora ndukuri kiri yo muri nye nicyo cyenyine kandi nurumpiso mugisha na nabandi banywane banje bari yoko abari ngo mu ihanga rya Uganda batakuhurira runyankore nabumba kwataho n'abanyankore nabumba kwataho Rwanda uratayire yo kacho batwaraho bakabanza bakahurira amakuru agabira munonga na next week na last week niyo mbirende Peterson no kunda kurya ki omagara ganje ni kunda munonga emondi ibirayi emondi ati to manya mu Uganda ibirayi nicyo manyise kide urunyankore mwana rekota bwisa ni kunde emondi munonga emondi uriraho ki ate kanyoni nkunde nyama no kunde nyama iyo no uriraho ki wano ishabwe nimpunde shabwe munonga shabwe nyino mchare to kujireba okay mukama simo yabare munonga omukweshongora kwa utungire mu challenges ki kugira ngo tebizobe byo bugine mu kweshongora challenges tinyinji munonga konka nazo zero of course challenges tunjire mu kweshongora nkanye Peterson no kusyobwire ukashanga music yawe umuntu nakupanyisa kweshongora nkambaga mwatense mitwaro nka 50 akakwereza 25 balance akakwereza 10 mu mwaka zitwara so konkati munonga dene chindi chango munonga mbweni checho ijo kaburi chikagati
izo kandi kikagata abantu boda bacikagate bakakwakira bata munonga by the way nyenda kubasima munonga abantu bacikagate mbire banyorekere rukundo imbire ntakuteka for sure. Okay. Yeah, so nkaba ndikikagati twayeshongora ngwenu twa echweka cyona cyajabirira kija kureba Peterson yirukanga bizire kureba Peterson bwene chikumayisa ngo nta hiro shayona no hiro ndi tayari yabiri ticket yo kuntasi ya munagitunje njina mukamasima abeshongozi abariyo baragayo ninga shaba kwenda kutandika abumwe mwaba gospel ninga shabandi abariyo batinde no bahereza bwenje kiningano bagarramo utamani tukahendera ecyo kubanza abeshongozi mwena batabari bimuka ubutanikire nyamwazi ubomazira umwaka ubomazira kwezi ekindi kushabana kimwe yeyikirizemo ko muntu buruko kuza kutandika ikintu yeyikirizemo no hurra wajiro kubasa kandi ekindi yes yikiriza advice z'abantu bakuhereza kuko abatarubona bamwe na bamwe obokureba ngo bakwataga music yawe then ekindi namwe n'abakwishongora gospel please ekintu kya gospel kishabiri kandi music yawe make sure ngo ibyo ryo ishongora na bigasira abantu bitari byo ku there is some songs umuntu ari kwishongora ukashangana birete kizibu so nimba ninyena ngo umushongozi wano ishongora ni kushaba yishongora ibyo shongora bikugarwama abantu amani bikabayiriza hihi na rahanga bitari byo kubatandika kubiyusiye byenyuma kandi bitine muhoho hori imana nyamana we tandikira uri imana nyamana we Yesu uri imana nyamana abantu bose baragushima amina uri imana nyamana we Yesu uri imana nyamana abantu bose baragushima uri imana nyamana we Yesu uri imana nyamana abantu bose baragushima
mana nyamana abantu bose baragushima. Cheshongore cheneo cheshongore chomushaho turukumanya omurembo rwitu rwambarira nkarwanku niyo nchendo sime ho mukama iwaho riyo kwetinkumanya ruhanga weno msimota ahitwatandikira twahikaho twarebe ikigambo cya ruhanga twaza ombujuruzi twareba habeshongozi b'emiringo etarukushana kandi njira bona babasa kushemeza omushaheji twahikomuka kuba rukumanya nka hekaro twaza kubantu gamba habintu ebikutwiriza hare na no kwikiriza omuri ruhanga tindukumanyiwe n'ibintu cyo kwiriza hare na ruhanga ninga ebikwiriza hare okwikiriza kwawe eshahe gitwafunira umujenyi ari kwija kuba natushoboreraho ombwijwire aha kwikiriza na n'ibintu ebe bikutanisa na rukundo ya ruhanga sebo twakwakira nanisha yanjurira bakutureba obagambiraho kuruga icyo rukora oyongera tugambira habintu ebikutwiriza hare na no kwikiriza omuri ruhanga. Amazina ni banyita Byamukama Ambrose ni nduga yesahurire community nimwe ngutura Karama kandi umurimo gukora ni nkora pastoral work ningashi okurangira makuru marungi garahanga kandi ekindi ndi an upcoming gospel singer yo mwishongozi nanye konka ndangira ruhanga.
ubare mnoga Ambrose twakushemerwa Yeah. ubare kuje kuba nitwe Ibare na kunyakira. nishabangu obwirobu ogambira abantu omunsi yona bakutireho amisho Yes. otushoborere ebintu ebi bukutwiriza hari no kwiciriza omuri ruhanga n'ibintu ki nyo kugamba nkubesinga nkarinye ndi kwegambaho bimfutegateka abantu basa kutwiriza hari no kwiciriza ruhanga no kuratira ruhanga generally ecyo kubanza ni ntekateka ngu okushanga omagara gitu agituturamu turi nkaboro tutine sente takwebasa na muno wano oreba mu Uganda abantu abinji tibakwebasa so wano mutware kigambo kumugambira ngu ruhanga nakora ruhanga yinamani konka narangutayine sente takwebasa yakwena bene ndanga base kweyisaho tiyakutakubasa kubyeyisaho ukuyakubere na 9 so wano mugamba ngu ruhanga nakora yinamani ngishinga kizo mu ruhanga nakureba takucenga mbwemu takwetegereza kurunji munonga ate kishimiriza hari na ruhanga uko zitakwebasa wonko muntu mbweshatu no basa kuba no habura wagira ngo obworo warga habworo ekinde kintu cyakubasa kuba kitwiriza hari akati kugira ngo obworo nibwo kubasa kuba twiriza hari na ruhanga ningana na ukwiciriza mu ruhanga n'ibintu cyo binde byo kutekatekana basa kuba twiriza hari na ruhanga ninja no mwishire Paulo akayi no bwenje kuba washo mu baro yandikira abaroma umutwe gwa 8 akashororongo nakashatu na butano hari cyo kugambira abarume cyandikira abaroma akubagira niza kucoma mu rujunga niza kushanje garukemu akubagambira ngo who then can separate us from the love of Christ? Can trouble do it, or hardship, or persecution, or hunger, or poverty, or danger, or death? Chikumanyisanga ibintu byagambira hano byabe nahandikira abaroma akana areba umukwikiza kwabo irimo bateganisa nibiriza hina nibiriza hari na ruhanga iki yagamba cyo kubanza yagambamo ngu okubona bone mirabana minji munonga umakagito kutenemera minji munonga tukora bamwe kuteganisa ekutwiriza hari na ruhanga umukwikiza kwitu ekindi yagambamo hardship okubona bona okukora ibintu binji munonga kubona bonesa amagara tigare marunji ibintu kugenda je nokore ibintu tibikagenda omisho ogeze ki wagezaho cyanga otwayinga kiri na kiri cyanga so hardships okubona bona ni kwinji munonga okubona bonesibwa makagitu ni kwinji munonga so nukuturiza na ruhanga okubona bonesibwa ingasho kuhiganisibwa abantu binji makagitu ntuganisibwa nitwiganisibwa abitutura nabo abanyabuzare bitu twiganisibwa abatwirihihi twiganisibwa ibintu binji munonga so iyo byona bitwiriza hari na ruhanga ekindi kintu kiyagambaho enjara abantu binenjara enjara egyo miringo minji enjara kigambo cya ruhanga abandi twakuba kigambo cyangwa bakukimanya kugira ngo abantu bakimanya bakumanya uranga yabaraganiso magara gabo bakuma the promises of God bakabindi bamukurata kunga binji binenjara y'ikigambo cya ruhanga to kumanya ruhanga bambe nico bamwirire hari to kumwiciriza kandi abandi binenjara ya sente enjara y'ibinde bintu ebe kwete ngo magara gabo eco naco niciriza haro kwishiza kwabo mu ruhanga iki nakwasa kongera ekindi n'ubworo twatwabugambire akabi na nokufa okufebwa munywana okunda munonga nitufegwe ibintu binji munonga tufegwe abanywani tufegwe imirimo yitu tufegwe bitukora bibona bifa biwerekerera eco cona kitoka nguruhanga atakutukunda tumwirira hare kandi tutwanga no kumukunda no kumuhereza ubari mnonga Ambrose no basa kuhabura ki abantu ni abinji umunsomo ntwiciriza ngo obworo buruho kandi abandi tutwire mu bworo nani mbuza no basa kuhabura abantu baryokwe ngo babasa kurugo mboro nanga nabasa konjero kwiciriza no bako bari mboro obworo no basa no burugamo automatically obworo ni mburugamo nenda kugamo ni mburugamo no burugamo ota eco kubanza wana ndakurugo mboro oshimera kumanya ngo ruhanga wawe akakuhanga nakunda then ukamushaba kumana umushaba akari ibintu yabitereza then ekindi washaba ruhanga tereze bintu niwe nko muntu oteka amani gawe hagira ki wakora utakagira ngo uzakore kintu ugatunge sente ukabowa amani ugaterera utokuboyine sente nyinji munongo mushaho ingaha no basakozesa talent ningashi eco cyuranga yakwerize amagaraga nko muntu mburikiza ari cyuranga yakwerize akakwereze mikono nozo koshuse mikono yawe okwinga utunga sente akara kuyambe maybe akakwereza obwenje bwo gukora kantu kona kabonire no basakukakora ukakore ningashi akakwereza any talent nkanya kampeze cyo kweshongora
n'ubundi abinyeshongora nimpandike byeshongoro byandikira byeshongora nashongora byeshongoro nguza za sidi nyama kasente akakunyamba acho kinyere kinyamba gumashemeribwe nyina magara marungi mwene mangura ngana agera ki rangana nkunda nikazo kushanga numanya gukora chapati kuteka chips ningashi kuteka togo ningashiro basa kusindike kigari kisindike cyamireho noshabaro hanga nakwereza umugisho aho amerugwa byona amagara gawe nigahinduka and never be the same again. Amen. Wabare binanga Ambrose konge kinareba naye naza kutanduka kweshongora mwe nataka rijira waje mno eshongora no handike byeshongora nije noza kunyegesa kweshongora naye nikwa nikoro muira niza kure naba harmonics na nabarebere yokwe nabo mbakoro mu maraka gabo ninza kubishikirira nde kuna kubasa kuterezira kari yanje ni impurando basa kubandi jumera Vitio chiri ha TV West chiyo program bya Msimanta akashinshere cyakuturu naka hekaro tuyo tugamba aha bintu ebikubasa kutwiriza harena no kwikiriza omuriro hanga no basa kutsindika obutumwa bwawe aha Facebook nanga obuhabuzi bwawe aha Facebook ninga no basa kutera esimu oreba hansi ya screen yawe no ije kureba he namba no tuterera no tugambira icyo kutekateka aha topic yetu yon to discussing aho omya kasheje ekikuruguma nitwe ebirungi nibyije otakatemya Everybody got that island attitude? Okay, here we go. It is such fun to see Satan lose. It is a fun to see Satan lose. Jesus is the winner man, the winner man, the winner man. Jesus is the winner man, the winner man all the time. Jesus is the winner man, the winner man, the winner man. Jesus is the winner man, the winner man. Hold on. Stop, Tom. Stop. Now some of you are trying real hard. Okay, but you've got to get that island attitude, you know? Everybody say, Jesus is the winner man. No, not the wiener man. That's Oscar Mayer, not, you know. Jesus is the winner man. Jesus is the winner man. Jesus is the winner man. All right, here we go. Let's do it again, Tom. All right. It is such fun to see Satan lose. It is such fun to see Satan lose. Jesus is the winner man, the winner man, the winner man. Jesus is the winner man all the time. I'm on the winning side. I am on the winning side, the winning side, the winning side. I am on the winning side all the time. In Matthew chapter 2, Satan lose. When Jesus was born in a manger and in the wilderness, Satan lose again. Defeated at the Mount of Transfiguration. Yeah, it is such fun to see Satan lose. It is such fun to see Satan lose. Jesus is the winner man, the winner man, the winner man. Jesus is the winner man all the time. At the crucifixion, Satan lose again. When Jesus rose triumphantly from the grave, and at the ascension, Satan lose. Once more, when I was born again, it is such fun to see Satan lose. It is such fun to see Satan lose. Jesus is the winner man, the winner man, the winner man. Jesus is the winner man, the winner man. Now try singing this. Winner man, winner man, winner man, winner man, winner man, winner man, winner man. Jesus is the winner man,
the winner man. Oh, now you try that. Here we go. Winner man, Jesus is the winner man, the winner man. Oh, try this. He's the winner, the winner, the winner, the winner. Jesus is the winner man, the winner man. Oh, let's try that again. He's the winner, the winner, the winner, winner man. Jesus, the winner man, the winner man. Time. It is such fun to see, such fun to see Satan lose. It is such fun to see, such fun to see. Holy, 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 Holy Spirit, Holy Spirit, Spirit. Rain down, holy, 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 Holy Spirit, Holy Spirit, Spirit, rain down, rain down, Holy Spirit, rain down, rain down. Come on, friend, hey, how we need your touch, Holy Spirit, rain down, rain down. I need you in my life, Lord. Come and make me whole. Without you, I can be. Yeah, you are my savior. Could every day of my life, Lord. Without you, I can never be, Lord. Now be my savior and my God. Every hour, every minute of the day, my Lord. And you're my life and you're my strength. And without you, I can never be. Yeah. Lord, come and dwell in me. Yeah. Rain down, yeah. Oh, down. May your power fall, your voice be heard. Change our hearts. Stand on your word. Oh, Spirit, rain down. Rain down. Rain down. Ndekamba joining. Ndekamba joining. Kande kangambere Angela. Mbintu byo kweshongora. Naza kweshongora kati katandike izo. Nani yeshongora byo kuryana bampereza kachomo. Then next time nibampereze nyama. Yes. Nobody batisi hamara kagabo kandi bahimisamo kama omara kagabo. Yes. Eshaheje twazaganira hona nabo batugambire okuba kutwaza byona bitowe abantu bamanyangwa iraka nanga ebigambo byabo nibigendera mu kweshongora. Pora mweno ino kwetegereza. No maye chanshemeza. Bine besi, bine guitar, bine drum, bine so buri kimwe cyona. So the harmonics. Banange tusanyise nnyo okuba namwe mu studios. Muri bulungi? Banange. Muchikola mutya okuyimtutu. God's grace. Kakati lwaki mwasalawo okuyimba abavubuka mweka? Actually, bwe twamala okwezuula nti muffe tulina ekirabo
kyetusobola okukozesa singa tuba twegattidde wamu kubanga bw'otunuulira abawala yes bayimba bulungi naye ate tulina omuntu asobola okuyimba nga bo ate nga munnaffe kakati bw'ayimba aziba ekituli omuwala kyeyandibadde ate kati mwasalawo ne mukwata omuvubuka ne mumukyusa n'abeera omuwala ekirala tubeera tusobola okwefuga okwekuuma tutambulira wamu tukola ki kubanga ffenna twemanyi kwega tewabaawo nnyo buzibu ate tuyitaani ani oli mulwadde tuba tusobola okubeera nga twekuumira wamu ne tukola ate ekyo mukama kyatuwadde tewali muwala naye amaloboozi ge tulina gasobola okubeera gwe kitegeeza akola ng'omuwala kumpi ffenna okukyako nowabeesi kakati gwayi ayogera bakwitaani bampita mugumya owen oyinza okukyusa oyogere ng'omuwala otugambye olinga omuwala nyinza obutayogera nga muwala naye ate bwe nnyimba naawe n'olaba nga ddala nyimbye nga ate muwala kati muviiriddewa tuviiridde kampala lwakuba tusabira machurches ag'enjawulo kino ekitone twegattira okuviira ddala nga tukyali mu masomero kyova olaba nti twasobola okwezuula nti oli asobola kino oli asobola kiri ne twepanga wamu kyova tuli machachi ag'enjawulo kuba twesanganga mu masomero gye twasomeranga muviira kampala banange tusanyuse nnyo okubalaba mwebale nnyo amaloboozi ago nange ngenda kubeekomako bagamba ngo nokubeekomako ngenda kakati lwaki mwasala okuyimba kubanga tulaba abavubuka bangi bagenda mubiduula bakola enviiri nebakola biki lwaki mwe mwasalawo okugamba nti tugende mu nyimba eno ey'ekika bwekiti ate nemugenda mu gospel kakati ensonga enkulu lwaki twakola bwekityo tulowooza nti byonna mukama yabituwa kakati tetulina nnyo kyamaanyi kyakumuddiza okuggyako okukozesa ekyo kyeyatuwa okutendereza erinnya lye n'okulaga abantu abalala ekkulu eribatwala gyali ate ekyo kyetusinga okukola kale tulina abaharmonics ate nanakwata kubena nabo muganda munsaasireho kakye konka twagarako mugankore nibaraga kampala kandi nibagamba oluganda mbwenu nomanya oluganda rwanje ninko rwa muzeyi kikufiira so wawahurira okatwaza omu hoteri nimbanza kurya otakariire ekyo kyo nakimanyi kale esimu ziitu zigwire noija kuba nogamba nitwe aha namba y'esimu noija kugira ebansi ya screen yawaho noija kuba noterera ahasimu yawe mukashashaka tuganiraho niwe omu program ya musimanta nyine Angela turi aha mpaka arushaitani Angela abaharmonics wabaho ndiyo nimba yiyiza nanahuriye ntuba kucenga runyankora ata ejesha ndiyo ninganira nabo kutureba yes hello yes hello yes turire kurunja lya TV West kare sebo amazina nibakwetoha amazina nibakwetoha Boaz twakwakira wanogamba cyo mukasheshaka abasima munonga brother Kenneth mwe bari program yebare kusima baba nakorera embabazi amina utawachana mutiriyo mukazo mutawareba n'ikirungi munonga n'ekintu kikuru ubuzima kama simu nasigara ndi Boaz wawe bakago Boaz mukama komugisha yes hello TV West yes sebo tireje werirota amazina gaona hiwaterra materra tomo ndi bukanga omuri bukanga yes ni mugamba ki wani aba bukanga murire muta wano tensa cyo mukiraka okay hello TV West turire kurungi sebo rirota wanji Matias wa Terai
yatera kampala twakwakira Masias wanogamba cyo mukashesha ka program eki nyina bamije abantu banje bavale yes muri Katwali aha yabari munonga okay hello TV West hello Yes, hello. Tulireje nyabo rirota. Ntugambano. Ntugambano hakandi waterera nkahi. Nibanye tababire Jacinta naterera data na Kampala. Oh, Jacinta twakwakira wanote nsota. Yebare mnonga mwebare abaterera amasomo ganyu kandi icyo ncumanyisa ngo muriyo numutureba muriyo mutukunzire haza nito nsako bakunda tubakunde umwana kanje ati ninza kuravinga so nito nzaguma tubaravinga mpaka abakampara ntubasima mnonga none bangu kwenyine bariyacoma tubakurugaho ntubasima kandi tubakundira kimwe ababo bareka zo ntubasima mwe bare kutera amasimu ganyu niwo kuri wabo ryokwe yongera kutwasa ntuje kubantu gamba niwe bitukiriya program ya msimanta akasheshereke nakahekaro hago namazima bitu afande Dan okomore Kampala tukunda mnonga yabareko bano oreba TV West Shamim omor Kampala ni ontikunda babareko huri no tureba TV West bitu numbasa kutushirira oza Facebook page yetu ya TV West nehinda noja ko bano shanga ho program ya msimanta noja ko no shanga ho byo na topics zitu no shanga ho heka no shanga ho bijurizi no basa commenting ho ningashi utereze kiteka teko cyawe nko muntu cyo kuteka teka ubasa kutwara program ejo misho. Yes, gutukwati chiro mukasheshere chaka ninjuka ho mukashesho mtu aho hino mshaha yanaganira nitwe yajirangu mukama yakuhereza byinji otakagira ngo nakukunda mnonga kandi mukama yakuhereza bice otakagira ngo nakwanga mukama we nakora obwire bona nabakwinire plan ekikuru otakamurugaho kandi otakayesima mnongo kepanka ngo yakwabyinji ekikuru mshabe kandi omusime otakagire nakunguya kwabice konka mshabe omusime nguna nebyo bice byoyine nabwe mbabazi ago namazima rahangana amanyichi in fact akanga mbere Angela rahangana atumanya kuchiro kutukwemanya namangu hata Angela bakuhereza nka Prado borubata abantu no bahezo mutawi so nakwereze je hansi ya Prado nanga nabe bijere byanje nibyo nukutamu kare mwikirize kandi obwire bwitu buryo nubwayo kandi ntwenda tubateke owa the harmonics yes barga ntija kuba kandi turi ku hendera program age otargo One Holy Spirit, they are all one. One Tata, one beggar, one Susa, one Shalaba. 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 Now put just know it, just know it. One
Aha, nange tena ndo kwa mkazi. Na guys kurubambe shogani nitaanza kwa nini? Tambeso na nyoni za kutama. Okay, twagenda. Wabarayiho basaguba nitwa kurugo twatandika kutyesha heji. Ninja twahika akumheru go kuhendera program ndya msimanta. Mutwikirize tusime team yitu abatwine kandi twine David wakava mu studios n'wariyo natereza buri kimwe cyona kugira ngo mbase kurebe kishane ikintu basa kushobora kurunji kandi twine yo Moses Rutebemberwa umushinjo kunakora umurimo nazanza naza yiguru webare mnonga kandi twine yo cameraman n'abarye nyuma ya cameras Baruk Hedingwa Ibra wabare mnonga WhatsApp na cartoon and Yes, Andrew. Tubasima mnonga abo mu rumogwe abo kuba ikishani cyona na no kutukunyirira nabwe mbabazanyu mwe bare kutunyiriza ago namazima ntubasima nimwe abo kutureba mukasheshe nkaka kasande kandi ntubashaba ngusande babere nungi ebabere y'ubusinge hanga yuzenke mitima yanyu ubusinge no kumarwa no kubaje mu izina rya mukama witu Yesu Kristo ayizobere rya sande no manya kwezi kuri tugende ro kuhendera so ntushaba ngo kwezo kumukhendere no businge kumaraye mu akwendire rero no kwija mukuze mu businge tuvugabuga ndaki hiro cya Radio West bero 30 tukacheka ahandi Ruhangarinde tubendeza obusinje bwa mukama mugume aha TV West mwebare mno